Buenas, this is your boy Ben and I'm with Zach Kuy. Akal mga sabi pa no si Kuy or Zach Quijano. Él es el composer del Comic Relief. Él es ang compose. So like akal ko sa bakit mga Cuando, Estrella, mhm. Mario Ozawa, Él necesita kanyang compose. bisita si Mark De Leon, si Oo. Markel. El aquel may masya. Yo kay no hay mas. Oo, kasi amo kal mga todo dila kanyo amo kal gimiyo favorite kayo dakal may masya. Ben balik at kal lyrics. So anyway, tira kita mga questions sa no. So syempre as a musician, so pinaka first gad sa question. Kuano tu ya prinsipya aprende tu ka gitara o gitara ba tu una ya pwede aprende or cosa otro instrumento? Actually, din yung pagkamusikero latest ya sali. Kasi even before high school pa lang yun, film ko may taliba gitara si Demi Uban, si Michael Tordesillas, half shuttle tayo si Michael. Hi Mike. But kadibalik ko yung gitara pero kasi female may taliba gitara, problema lang, lang sila ng kasa. Mhm. Idol lang sa female gitara kasi may ganyan interest. Commercial lang yung interest na music kuando yaw yung Eraserheads. Oh, speaking residents no, man rin yun sila ara. Cover second year kasi yan ya Chechen interest na music focus na Eraserheads kasi di mo classmate si Mujer Catherine Salcedo, takor na ka name. Mhm. Kaya dali sila kumigo second album del Eraserheads sa Circus. Oh, balik ka mga kanyon dia. Ya prinsipyo, tawi ka siya de Eraserheads. Pero, ya prinsipyo yung nila uwi full album cuando amay ka Circus. Mhm. Circus gayon. Kaya, kamay na pa yung fan. Tawi-uwi lang yun. Okay. Kabar cuando at the height of the popularity of Eraserheads, el Caterpillar ya. Mhm. Tawi lang yun syempre. Tawi lang yun. Some of the songs. Torpedo. Until si Michael, yalibalik kumiko el Ultra Electromagnetic Pop, el first album del Eraserheads. Mhm. Cuando li ba kalali gumigo, yung uwi ko full album, kachimbahan naman ste. Alya. Then I decided that, cuando uwi ko na kin, they kayo kaya songwriter. Mhm. Kaya kung yung favorite kansion alya, di ba pinaka-simple na pinaka-playable alya, kung pinaka-simple, pare ko. Kasi GD la, GC. Pero kung yung wigat yung kansion dila, kaya sigot kumikot sino, kaya songwriter, kaya kasi kansion dakal igual. El combo ondaran, dari sa Oo, dol Coracle, di ba? Coracle. Amo kala last track del Caterpillar. del Ultra Electromagnetic, del first album. Kasi with Corel channel wordplay, witty pati it tells the story of the band. Diyan sila mga gig sabe storya. Fuera. Iyal mas pwede man channel ya uno line nakal I can bet your puwet I'll do it again sometime for the money combo on the run. Pwede man era pwede abla I can bet your ass. Kasi ang I can bet So your yan ass. rhyme lang le. Kasi I can bet your puwet I'll do it again, bet your puwet. So, okay man So and from that moment, and decide career kita songwriter. So in other words, dito yung mga influensya ng musika is Eraserheads. Pinoy rock gayon. Hindi na yung ablal mga foreign kasi primarily get OPM get din yung influence. Although siya naman tamin siyempre tasabay man si kita. Tansabay man si kita na times. Sabi, tempo OPM, tempo kabarkel, tempo OPM, tempo rock metal, tempo alternative, tempo emo. Tasabay man si kita. Siyempre tasaka si kita influence. Pero ang main influence kita during that time, the 90s. Eraserheads kayo. Mga OPM kayo. Ako kasi, mga high school si kita. Sina, high school si kita. Entra pa yung parokya. Mga Yano, Manada, mga bale-bale mga music. Akal tempo 90s, no? Cover girl. Michael. Pero siguro ka tiscribe igol combo daran kansyon. Hindi man dyan pwede as igol dahil. Atil na ta semi ha kanson igol dahil pero di ta pwede sabi na. Ta pwede gali as kanson na along the way. Bale ko ba
Tsaka matapikurat tuman aim ko ng kill. Pero hindi to sabi, subconsciously, Siya preto kasi pwede ka oo. sa mga kanson manada. Amo ka magical el. So, cosa el canción na como semejante or akal amo kad kel el first tuya se canción na como igual na combo on the run? Siguro naipasiguro hasta aran, depende pwede man achieve di klase. Pero kung hato canción first escribí. First, sinabi mo, pwede sabi si kanda Michael, sabi si kanda Way, si Way ka lang akaselo, part sila de maldito, junto si kami de antes, si Michael, junto si kami, amo sa very first banyo chene, al press start, natukas sa mga fiesta, amo sa mga untold story di amon, tempo, pre-comic relief era, el first got canción, el Yeah Baby, akalelo, masyado le mashy, Amo kel el first canción masyado le, love song gatle love song. siya si kumpara bla tugal Ben masyo kad love song mo kabi na high school kagado. lyric ka ba sabi to lyrics kal una-una pa lang lyrics na kal pinaka basic na lyrics na pwede todo songwriting nung una kitang makilala. Basic lo mga sina ba? Oh, the high school. Amugad kel mga fundamentals Amo gani, oo. Pero syempre from Ali no, tapos kita man craft mas bueno na future si Ali pa lang niya pwede kita man nakalo. Si mas asig kita tan mood kita datong talent datong skill na hindi kita tapos sabi na uy tapos jali kita klase. So speaking na banda, so kosa dito yung mga bands ya pwede tuman yan join or yan form before akal una-una pa kayo. Una-una nga banda Michael press start mo more on chen kami pagka pwede chen pagka hip hop poko influence akal tempo si chen kas ko tempo pa siya kami grupo tempo pa rap metal tapos tempo pa pick the popularity actually pick the popularity del Red Hot Chili Peppers parang rebirth parang reborn kasi sikat na sila din 90s yung sikat pa sila na akal 2000 na Californication pero kaba reverse sila reverse kuba siyempre ko lang rap mga Linkin Park mga rap basta rap metal nga mga rap metal that time so akal time niya kami grupo at sina el genre so sakto tami na ang matamikal din yung influence na tan chairman yung kanila na tan-jive man kami. No, so amo ka el type the genre del grupo diyan, amo ka press start. Okay. Amo kasi Micah, si Way, si Milio, kami kayo. Mga di pasunangka. Di pasunangka lang sa todo. Pasunangka lang kami nang cover. Kami ng mga fiesta, mga donsina. Cover. Sabi to mga fiesta, tan singit lang to, pati kami to. Uso antes. For akalo, for basta talaga kita. Exposure. Pag sinasineras sa subi na stage, nansina, kung sabi po ko sa gadget. Como hotgat to ka no na stage. Oh my God,